kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Madam Loida at taga-kabanggibang a barangay ti sumungad ah. Ay, naimbaglaan ngayon, tanaran na aktito'y paradaan. Sa ludsudok man, nagsapsapol pa ilaang iti agtrabaho iti bakery na. Madam, naimbag na aldaw mo. Kastamot ka. Ada ka di masapol mo? Sa ludsudok kumano, agha-hire kayo pa ilaang, madam. Nakitak ngamin ti postyo iti Facebook. Ay, Juan, nag-resign nga ti may isang empleyado. Si kakaditi ag-apply? Ay, saan, madam? Nilakay ko kuman. Mayat ka din nila kay mo, ngagtrabaho iji sentro. Ay, wan, madam. Ijay sentro mo laang, tinagtrabahuan na idi. Nasaya at mat nga rod no kasta. Awan mat kit di pagdanagan na, ta stay in. Saanan amasapol nga gastos iti abang. Ay, sigurado nga umanugot day jay. No kastalaang ti patakaran, madam. No amo na ije balay, ibaon mo laang, tapno makapagsarita kami iti nalapat. Anytime, madam? Wan, anytime today. Nalpas matkit di tilakad ko. Paawid akon. Ubaya, man! Nay, takay mo gayam nanang. Dumanon kayo, ah. Agyaman aklaunay anak ka, oh. Agtugaw kayo, nanang. Agyaman akmanay. Ay, ni Mario nga'y. Napan mo titi ayan da Madam Loida, nanang. Ay, nawaw. Hapay ijay. Pagsaritaan da kano, ti maipapan iti trabaho nga applyan na. Ay, nasaya at ano malagip nanti ag-apply. Mano abulan mo tan atambay, tinararamid na. Kasano, katunggal adda ti trabaho nga applyan na. Di mo't agbayag. Nagado, arason na, nanang. Ay, kabarang ano agbayag mo tan iti trabaho nga applyan na ita. Tamam mo tayo, ti agbalin abos na. Tagakabagibang a barangay laang. Sa bagay, nanang. Bareng agbain kat saanan nga agaramid iti kalukwan. Ay, agmerienda kayo pa'y nanang. Ituloy tayon to tagistorya, inton madamdama. Anya nga'y tinagsaritaan nyo kan ni Madam Loida, lakay. Imanugot nga agtrabaho ak iti bakery na ijay sentro. Ay nasaya at mo't nga rod, ano kasta lakay? Adamo laangan pagtrabahuam. Ewan nga rod ba kay? Bakery pa'y. Ay, wen di ka unay mabannog. Wan tasaan mat unay nadagsan ti trabaho ijay. Una, ay kaano nga rod amang rugi ka? Intun umay alawas ba kay? Isu tinagsaritaan mi kan ni madam. Ala, saysaya atom mo't ti trabahom ijay amang ano di kan tumanan agbayag. Narigat ti agbirok iti mayat at trabaho ita panawin lakay. Ay nawaw, amok daytan bakit? Amok ter aramidag, saan amasapul nga ulitam nga ibaga? Ay wen gayam, imay ni nanang dito'y balay itay, nang yug itinatnateng. Ay, husto tapno saan nga isupay agatangan ta? Nayunam nga minti alaam abadom alakay. Umanayon da ito'y. Ay nawaw, kano talo aparis laang dayta? At damat siguro ipabulod da ijay. Diyak kaya ti agbagkat iti adu-abado. Isupay kid di apakadagsanak. Ayunay kan lakay. Agraman badom kasadot mo pa yabagkatay. Di ka manaktak, tagrubrubuata kon. Di mo ka di dadaalan timod ko. Ay unay kan. Suggestion ko laang mo't tapno saan ka marigatan. Ay na, di ka madanagan. Tanadiskarte akmat nga asawam. Oh. Adakin ka daytan Si kamo di at agparikot no bilang laang.
I can manage bakit. Agpakada ko, nanang. Ay nawaw, day talang, tiba daw. Nanang. At damat siguro ti uniform ijay. Ay kita amot at aramidem ijay. Ag sing-sing pat, kan aggagagat ka nga agtrabahaw. Tapno di nakapapanawan ti busmaw. Awan tinagdumaan yu iti asawak, nanang. Anya ti panagkita yu kanya kaya? Palagip laeng. Tama nga no inton madamdama ka agawig kan tumanan adagaws. Saan ang mapasamak dayta? Numayat ti madanunak at trabaho ijay. Ala, agpatuloy akon. Tapno sa anak amaladaw, nanang. Urayik to damadamloy da ijay paradaan. Tamakiluganak. Iti gasta, makatipidak iti plete. Sige. Agan-anad ka mo't ijay. Ag-tricycle ka lang ngayon tapno di ka mabannog amagmag na aging ga ijay paradaan. Nalawa mat gayam ti bakery yo, madam. Wen, adapay display ti sangwanan. Ngam dito'y unag ka lang agtrabaho. Mangipak iti tinapay agraman orders. Ay, nawaw. Ay, okay lang, madam. Jakmut lang kayat ti sumango kadag iti customer. Isumat lang ti kunak. Ay wan gayam, ato'y ti handbook. Ano usam abasaan? Ay, agyamanak, madam. Agbasa ka pa, itapagururayam ka ni Joel. Isu timang train kan ka. Alas 8 asumangpat day jay. Okay, madam. O sige, panawan ka pa, itada na patag nga ramidag. No adda sa ludsud mo, adakla ang iti office ko. Anya nga minin di gagara yun, nanang? Kumusta nga tama ni Mario? Kumusta ba nga tati trabaho na iti sentro, anak ka? Imbaw awag ka digang ka. O nanang, nasayaat ka numuti ka sa saad na ijay. Sigun kan ko, ana. Saan mo't ka nuunay ang nadagsan ti trabaho na? Dagiti ka trabahuan na gay. Ay, day ta ti jak na sa ludsod, nanang. Ang nasayaat mo't siguro, Ta agmay sa bulan nan ijay. Ngam awan mo ti reklamo na. Nukas ta nga umawag kan padlaw ko mo ang naragsak, nanang. Kasta gayam ti trabaho, kayat na. Siyempre, kay kayat nan nanang. Ngamin saanan ang mainitan. Naala kong ti kwarta kan groceries nga inpaw itmaw, lakay. Itad munto mo ti para kan ni nanang, bagay. Alawan, di ka di madanagan. Itulod ko ti groceries para kan ni nanang inton madamdama. Agsagana aklabiit. Pakibayad mo matlangan ti utang ko dita tersena. Tapnosan nga isupay ang mapampanunot no agawid ak dita. Ay, kaano ti panagawid mo aya? Kasla adamot ti planong agawid, lakay. Ha? Awampay matkit di, bakit? Ay, kung naklakit din no panawam man ng ti trabahom dita, Saan pa'y nga ita? Nudumtang to, ti hustong aldaw. Sige, agpakada kon, bakit? Adu pa'y ti tinapay nga impakik. Alawan lakay, okay nga rod. Agan-anad ka akanayon dita, wan. Kaya't nakano ang makasarita, Mario. Wan, madam. Anya ti bagamaya. Mabalin ka di ti bumali, madam. Ay nawa, 2 bulan lang nga nagtrabaho ka. Ita, kayat mo ti bumali. Kasapulak ngamin ti kwarta, madam. An-anom ti kwartaya. Kuha ngamin, madam. Masakit ni nanang ko. Ket kasapulan mi ti kwarta para iti panagpaagas na. Mano ti i-cash advance mo aya? 15,000 ko ma, madam. Ay nawa, nagdakkel mat. Nangina ngamin ti agas ni nanang ko, madam. Pang-asiw kumaatay ka na. Masyan kayo kumaiti masakit nga inak. Mangtedak iti 15,000. Ngam itrabahuam, Iwan, madam. Di kay madanagan. Tasaan kayo nga itarayan. Agyaman aklaunay, madam. Agawid akpay, numaalak ti cash advance ko. Kaya't ko ang makita ti inak. Makilugan kanton kada kami. Isanan, madam. Nakababain mat no itulod nakpay laeng. Sapay, medyo adayo ti balay may iti balayaw. Agpakada akon, madam. Ay nawaw, inalam samat amin ti gamit mo, Mario. Ah, Amangan man no di ka nagsubli. hindi kay madanagan, madam.
Sa anak at umaray, tawan mo't lang ti pagtarayak no bilang laeng. Siguradum laang Sayang mat tinarugyam no di mo ituloy. Ada ako bakit? Ay nawaw! Di mo't impakpakaam mo sumangpot kagayam lakay. Tapno masurpresa ka Anya? Ay, manungal daw nga iti bakasyon mo. Jack sigurado, bakit? Ay, di mo ibaga, panawam man ng titrabahom iti bakery ni Madam Lloyda. Saan taman apagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, bakit? Ay, itimplaan nakman kit di iti kapek, bakit? Amumat, anabanugak iti biyahe. Sa dinaw tinapanan ni Maria o Susan. Iti ayan ti gayum na, nanang. Ay nawaw. Dualawas ti bakasyon na. Kaano ngay ngagsubleje sentraw. Kasano ti trabaho ngay bati na ijay. Ay, diyak man na mo iti asawak, nanang. Kaslawan mo't ton ti plano ng agsubli. Inyawid na mo't amin abado na. Anya? Amangan ko na, no agikat manen dayjay, nanang. Dinalaang manen maibaga iti personal kanyak. Tamo na, adun to manen ti saludsudot ken ko ana. Ay una yan. 2 bulan na lang nga nagtrabaho. Ay, diyak amunon niya ti adda iti kapanunutan ti anak yun, nanang. Kastamot ka na yun, ti raaramidin na. Agtrabaho iti may sawon no 2 bulan, intun kwan, agikat mo't laeng. Ay, awampay si serious one na mo't iti trabaho na. Nay, ada ka matgayam dito'y balay, nanang. Wen ata inururay ka. Apay ka day, nanang. Anya ngay ti planom iti biyag mo. Ay, nawaw. Apay akastamot ti bagbagayo kanyak, nanang. Wen tamano lawas ti bakasyon mo. Awan ka di ti planom ngagsubleje sentraw. Nakapagdesisyon ako, nanang. Anya ngay ti desisyon mo. Sana kung nagtrabaho iti day a bakery. Ay nawaw. Iti anya makagapaw. Kunak man numayat ti trabaho mo ijay. Una, mayat ti trabaho. Toxic launay madang iti katrabahwak. Kahit pagtrabahuam nga ron itan. Diyak pa mo, nanang. Agsapulak manon ay ti sa balay. Ay nawaw. Anya mo tanday to'y aloy na. Awag nga awag. Makapasuron. Apay, asino ka mauawag ayan lakay. Itay-pay day tangam di mo ko na sungbatam ta cellphone mo. Eh, awan day jay, baka. Asino aya? Apay, di mo ibaga no asino? Apay, ada ka di ilimlimod mo kanyak, ah? Ay, nawaw. Anya kumamot nga iti ilimod kuno bilang. Siguraduem laeng nga awan, lakay. Awan nga road. Ay, Unay ay. kan bakit? Ah, mas daawa ko no asino day taawag nga awag. Ibagak man langan. Ti kumparek day jay. Awan ti rumbeng apakas daawam. Awag nga awag, takayat na ti umutang kanyak. Kat awan mo ti maipautang ko. At dan samot parikot mo, anak ko. Asino ay ati awagam? Ni Mario tatang. Diyak matan makuntak. Matanan na ya. Nagawid iti lugar da, tamasakit ka nun ni nanang na. At dapay cash advance na 15,000 tatang. Ti ko na nakat itrabahuan nanto ka no. Kaano pa ya nagawid? Talo alawas ang tinapalabas tatang. Imbag kumano na laka makontak. Ngam saan mo, tadya kon maawagan ti cellphone number na. Ay, nawaw. Amangan mat no in-block na ti number mo. Amangan no awanan ti plano na nga agsubli. No kasta ti plano na, nagpakada kumana saya at tatang, kan saan kumaan advance iti kwarta. Amumat siguro ti eksakto nga address na. Wan tatang, taga kabangibang abarangay laang dayjay. No kasta nga rod. Agpatulong ka iti kapitan iti barangay da. Tapno napartak ang maaksyonan, anak ko. Tapno maikanmat lang iti leksyon, day tatao. Nay, si kamot gayam, Madam Lloyda. Ay, agtugaw ka pa'y, madam? Agyaman aklaunay.
Imayak takayat ko ang makasarita ti asawam. Ada tinapanan nila kay ko, madam. Anya oras ti panagawid na. Ay, jak pa'y sigurado no, anya nga oras, madam. Ano saklangan ti aguray? Napatag ti pagsaritaan mi. May papaniti anya, madam. May papaniti cash advance na. Sakbay ang nagawid. Nag-cash advance iti 15,000. Tamasakit ka no ni nanang na. Anya? Ala, saan mo da masakit ni nanang Ay, talaga nga aramid day ta tao. Isumot lagayam adinan kayat ti agsubli iti trabaho na at damot gayam utang na. Madam Loida. Wen, imayak takayat ka kumustaan, Mario. Ay, madam. Naglawag nga inulbudan nak. Ti kunam kat masakit ni nanang mo. Ngam saan mat gayam. Imbag ko man usong batam ti awag ko tapno ang mukmat. Laglagi pam, ada cash advance mo a 15,000 kanyak. Ay, kastoy ngamin, madam. Tiyak kayat ti atidog arason. Ti kayat ko laang. Bayadam ti 15,000 nga utang mo. No, okay lang kada kayo. Okay. Itrabahwak ko madam. Saanan? Bayadam iti cash. Tapno malpasan ti saritaan. Diyak kasapulan ti trabahador nga ulbod. Awan ti cash ko ita, madam. Duwalaang ti pagpilyam. Bayadam, wano, urayam nga agdalan ka ni kapitan. Awanan. Zero balance man ang datao. At dapat ti 3,000 a balance ko iti dayjay aloida. Di ka man suman na udita. Marurudak unay kin ka. Ibagbagak lang mo ti marikriknak, bakit tapno amumot Ay na, awan lat ar-aramido mo, no di ti mangibabain iti pamilyam. Kunak ano saan nga umay ni madam dito'y balay, kas kadagiti daduma nakautangak. Awanan kakit di iti bain Agasam ngay dayta, inraman mo pa'y ni nanang iti kalukwam. Di naksirmunan bakit? Tulungan nakit di kumamang bayad iti udik. Ay saan? Si kamot lang ti makaamo amang bayad iti kas advance mo. Sika tinangaramit iti parikot mo. Isu nga ita, si kamot ng ti makaamo amang sulbar. Amok akam mali ti inaramid ko, bakit? Amumot gayam akam mali. Kadaapay nga rod nga inaramid mo pa ilaan. Nakalusot ka iti daduma nga intarayam. Ngam, di kan makalusot ken ni Madam Loida. Uray, anya pa'y teramidem. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. No nagbaligi ka man ididamo, laglagi pam nga adan tumutlaeng aldaw mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.